20 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҳамроҳии раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз паҳншавии бемории коронавирус COVID-19 муҳтарам Қоҳир Расулзода аз шароити чанд муассисаи таъиноти тандурустӣ дар шаҳри Душанбе шинос шуда. Пешвои миллат нахуст аз беморхонаи муваққатӣ ки дар заминаи муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии тайёрии олимпии дастаҳои мунтахаби Кумитаи ҷавонон ва варзиш таъсис ёфтааст, шинос шуда. таъкид бояд кард ки айни замон дар беморхонаҳои муваққатии пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе барои қабули беморони мубталои коронавирус бештар аз 3200 ҷойи эҳтиётӣ муҳайё карда шудааст. гузориши хабарнигорони мо. 20 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва сарвазири мамлакат раиси Ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба фурӯзор намудани чораҳои зидди эпидемикӣ барои пешгирии интиқол ва пайдоиши сирояти нави коронавирус COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода аз фаъолияти як қатор иншооти таъиноти соҳаи тандурустии кишвар дар шаҳри Душанбе шинос шуданд. сафари кории сарвари давлат дар шаҳри Душанбе бо боздид аз шароити беморхонаи муваққатӣ ки дар муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии тайёрии олимпии дастаи мунтахаби Кумитаи ҷавонон ва варзиш таъсис ёфтааст, оғоз гардид. ба президенти мамлакат иттилоъ дода шуд ки беморхонаи муваққатӣ дар доираи дастгирии сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати ба табобат фаро гирифтани 350 нафар беморони гирифтори коронавирус аз тарафи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва як қатор соҳибкорони бонангу номуси ватан дар моҳлати як ҳафта созмон дода шуд. дар заминаи муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии тайёрии олимпии дастаҳои мунтахаб хуб як госпитали муваққатии карантинӣ дорои 350 кат бо шароити мусоиди назорати шабонарӯзии тиббии карантинӣ созмон дода шудааст. бояд қайд намуд ки госпитали муваққатӣ ба ду қисм, яъне қисми сурх барои шахсоне ки назорат бурда мешаванд ва қисми сабз барои кормандони соҳаи тандурустӣ ва қисми хизматрасонӣ пешбинӣ шудааст. дар беморхонаи муваққатӣ шароити хуб муҳайё гардида, ҳамзамон он дорои ошхона барои 150 нафар, ҳаммом ва дигар таҷҳизоти тиббӣ мебошад. ба муассисаи мазкур табибони соҳибтаҷриба ҷалб гардида, дар он маводи доруворӣ таъмин гардидааст. ҳамчунин рахти хоб, ҷои либосивазкунӣ, ҷевон барои гузоштани маводи доруворӣ дар назди бемор ва дигар лавозимоти зарурӣ таъмин шуда, аз ду тараф бо дарозии 170 метр таҷҳизоти ҳавотозакунӣ насб гардидааст. дар ин ҷо 7 ҳуҷраи кории табибон ва духтурони соҳавӣ, шӯъбаҳо барои қабул ва табобати беморон, ташхисгоҳ, ҳуҷраи махсус барои нигоҳдории доруворӣ ва таҷҳизоти тиббӣ, ҳуҷраҳои ёрирасони техникӣ, ҷои шустушӯй ва дигар иншооти зарурӣ муҳайё мебошанд. дар ин мавзеъ бо дастгири ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва соҳибкорони ватанӣ 350 ҷойи захиравӣ оид ба гузарондани шаҳрвандон аз карантин шароит муҳайё карда шудааст. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид аз беморхонаи мазкур мақомоти дахлдор ва масъулини соҳаро вазифадор намуданд ки бо дар назардошти вазъияти имрӯза таваҷҷӯҳи бештарро ба ташхису табобати дуруст ва нигоҳубини беморон равона намуда ба мардум содиқона хизмат намоянд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин бо рафти корҳо дар хобгоҳи нави Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ки ба беморхонаи муваққатӣ табдил дода шудааст, шинос шуданд. иншооти мазкур аз 12 ошёна ва таҳхона иборат буда. дар он тибқи дастури пешвои миллат 1000 кати хоб барои қабул ва табобати шахсони мубталои бемории нави сироятӣ ҷой дода мешавад. ҳуҷраҳои корӣ бо таҷҳизоти тиббие ки барои муолиҷаи гирифторони бемории сироятӣ зарур аст таъмин буда, ҳамчунин мутахассисони баландихтисос дар беморхонаи муваққатӣ ба кор ҷалб гардиданд. ба пешвои муаззами миллат иттилоъ доданд ки иншооти нав дорои 208 ҳуҷра мебошад. ҳамчунин дар тамоми ошонаҳо, утоқҳои алоҳидаи ёрирасон
мутобиқ ба талаботи замон бунёд гардида дар ҳар як ошхонаи замонавӣ муҷаҳҳаз карда шудааст. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд, ки бо истифода аз имконоти фароҳамовардашуда табибону беморонро бо маводи хӯрокборӣ таъмин намоянд. бояд тазаккур дод, ки таҳти сарварии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳукумати мамлакат аз рӯзҳои нахустини сарзадани пандемияи ҷаҳонӣ корҳои омодагиву пешгириро дар саросари кишвар барои муолиҷаи беморон ва ҳифзи солимии аҳолӣ амалӣ карда истодааст. аз ҷумла дар кӯтоҳтарин фурсат ифтитоҳ намудани беморхонаҳои муваққатӣ барои қабули беморон аз зумраи чунин тадбирҳо мебошад. мавриди зикр аст, ки айни ҳол дар шаҳри Душанбе беш аз 30 беморхона бо 5285 кат ва беш аз 5390 нафар табиб ва кормандони соҳаи тиббӣ ба беморони гирифтори коронавирус хизмат мерасонанд. дар асоси дастури раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, дар пойтахт ба таври илова якчанд беморхонаи муваққатӣ барои зиёда аз 3200 кат баҳри табобати гирифторони COVID-19 бо фароҳам овардани ҳама шароити зарурӣ, алалхусус бо ҷалби мутахассисони варзидаву соҳибтаҷриба, таъмини таҷҳизоти тиббии баландсифат ва доруворӣ ташкил карда шудааст. дар саҳни ҳавлии хобгоҳи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо лоиҳаи бунёди беморхонаи шаҳрии касалиҳои сироятӣ дар маҳаллаи Кипразими ноҳияи Синои шаҳри Душанбе шинос шуданд. беморхонаи мазкур бо ғунҷоиши 1500 кати хоб ба наша гирифта шуда, дар марҳилаи аввал барои қабули то 640 бемор омода мегардад. сарвари давлат супориш доданд, ки корҳои лоиҳакашии беморхонаи касалиҳои сироятии шаҳри Душанбе ба анҷом расонида, худи ҳамин сол корҳои сохтмонӣ аз ҷониби дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда шавад. имрӯз сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ба гимназияи ҳарбии ба номи ворисони куруши кабири қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллӣ ташриф оварда аз вазъи иншоот, ки ҳамчун беморхонаи сироятии муваққатӣ барои қабули беморон ташкил гардидааст, шинос шуданд. дар беморхонаи сироятии муваққатӣ барои бистарӣ кардан ва ба муолиҷа фаро гирифтани маризон 16 ҳуҷра бо 110 кати хоб таъмин мебошад. тавре иттилоъ дода шуд, дар беморхона 4 кати функсионалӣ, 10 кати муолиҷаи шиддатдок бо хати оксиген ва 18 адад кати эҳёгарӣ тайёр буда, 2 адад оксигенератор, 1 дастгоҳи нафасдиҳии сунъӣ, 2 дастгоҳи балғамкашии барқӣ ва 2 дастгоҳи дефибриллятор барои муолиҷаи беморон мавҷуд аст. беморхонаи сироятии муваққатӣ дорои шуъбаи мардона бо 55 кат ва занона бо 37 кат буда, дар он ҳуҷраи безараргардонӣ низ бо таҷҳизоти зарурӣ фаъолият менамояд. طبق دستور سپارش‌های پیشوای ملت، پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در زمینه گیمنازیای حربی وارثان کوروش کبیر قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی با مقصد برطرف ساختن و معالجه بیماران گرفتار کرونا ویروس یا خود کووید 19 بیمارخانه موقتی سرایتی تشکیل کرده شد. بیمارخانه با دستگاه و تجهیزات‌های طبی موثر مجهز گردیده آماده است که با بیمارانی که مراجعت میکنند خدمت رساند. از این اقدام جناب عالی طبیبان کشور الهام و تصمیم گرفتند که باز هم به دولت و ملت خدمت نموده بهر برطرف نمودن کووید 19 مسئولیت بیشتر نشان دهند. بیمارانی که با عارضه این بیماری یعنی پنیمونیا گرفتار میباشند، پنیمونیا یعنی غیر عادی میگویند، توابت موادی بوده با آنتیبیوتیک و توابت اینفیوزیونی خود انتشاری صورت میگیرد. البته برای برطرف ساختن سرایت موادهای ضد ویروسی نیز بیمارخانه تامین بوده میتواند که با بیماران به یگان مانع خدمت رساند. بیمارخانه طبیبان را با لباسهای محافظتی تامین نموده میتوانیم گفت که در مدت کار با بی‌خطری کارمندان پورا تامین بوده میتوانیم در شبههایی که بیماران بستری میشن با بیماران خدمت رسانیم. در بیمارخانه سیرویتی موقتی 42 نفر متخصص ساحه تندرستی از جمله 13 طبیب، 30 کارمند میانه ساحه طب برای طبابت و معالجه همه‌جانبه بیماران به فعالیت جلب کرده شده. آنها با تمام دستگاه و تجهیزات ضروری، لباس‌های محافظتی، عینک، دستپوشک و نقاب‌های طبی تامین می‌باشند. بیمارخانه سیرویتی موقتی همچنین دارای آشخانه جوابگو به طلبات امروز است.
امروز سرور دولت محترم امامعلی رحمان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و سروزیر مملکت قاهر رسولزاده همچنین از بیمارخانه سیار که در ورزشگاه بافنده تشکیل شده است بازدید نمودند. موردی ذکر است که ضمن صحبت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف در دایره همکاری‌های سودمند دوستانه با جمهوری ازبکستان با تاجیکستان 144 کانتینر مخصوص طبی یکجا با تجهیزات مخصوص نفس‌رسانی صنعی دسترس کرده شد. جریان کارهای ساختمانی و وصل و نصب تجهیزات در این مؤسسه تندرستی که در کوتاه‌ترین مهلت انجام داده شد تحت نظارت به واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی قرار داشت. در اساس نشانداد لایحه بیمارخانه در مساحت 3600 متر مربع ساخته شده برای معالجه گرفتاران بیماری سریاتی کرونا ویروس پیش بینی شده است. بیمارخانه سیار با معاصرترین تجهیزات صحوی مجهز شده برای طبیبان و بیماران شرایط‌های لازمه فراهم گردیده است. هر یک کانتینر از 1 یا 2 حجره خرد عبارت میباشد که در آن برای طبابت و زیست شرایط لازمه موجود است. در کانتینرها وابسته به حجمشان 4 و 6 نفری بیمار جایگیر خواهند شد و در مجموع امکان است 984 نفر به طبابت فرا گرفته شوند. از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه وصل و نصب تجهیزات به انجام رسیده. کارهای چراغانسازی و منفرش‌کنی گرد و اطراف مؤسسه پرره به اتمام رسیده است. به اندیشه متخصصان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان بیمارخانه سیار سرباری را در بیمارخانه‌های عملکننده پایتخت کاهش داده به منطقه کرانتینی تبدیل خواهد یافت. با دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان باز یک بیمارخانه سیار در میدان بافندگی واقع در شهر دوشنبه برای 984 بیمار به استفاده داده شد. در این بیمارخانه تمام شرایط برای بیماران و طبیبان فراهم آورده شده است. در داخل هر یک کانتینر با رخت خواب، تلویزور، کاندیسیونر و دیگر لوازمات‌های ضروری تجهیزانیده شده است. در این بیمارخانه با متخصصان با تجربه با داروری‌های ضروری و دیگر لوازمات‌هایی که برای بیماران سریاتی لازمند پورا تامین کرده شده است. این همه برای باز هم بهتر کردن سطح و صفت خدمت رسانی طبی به اهالی مساعدت میکند. ما طبیبان از این امکانیت ها استفاده برده شب و روز برای این بیماران خدمت میرسانیم. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با امکانات‌های بیمارخانه سیار از سطح مناسبات همکاری‌های دو دولت دوست تاجیکستان و ازبکستان اندیشه‌رانی کرده کمک کشور همسایه را در این روزها نمونه برجسته رابطه متقابلا سودمند معنی داد کردند. سرور دولت به رهبرت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و ساختارهای زیرتابع آن صاحبکاران وطندوست و شخصان همت بلند و شرکت‌های ساختمانی محلی برای انجام با سرعت و صفت تدبیرهای ساختمانی در این انشاءات عرض سپاس و منتداری کردند. در کلیج جمهوری طبی در ناحیه سینا سرور دولت محترم امامعلی رحمان با سروزیر مملکت و رئیس شهر دوشنبه از وضع بیمارخانه موقتی شناس شدند. انشاءات مذکور طبق سپارش پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دایره تدبیرهای پیشگیری پهنشوی بیماری نوی سریاتی کووید 19 برای قبول 500 نفر بیماران مبتلای کرونا ویروس مجهز با تمام تکنیک و لوازمات ضروری آماده گردیده است. بیمارخانه در مساحت 14200 متر مربع بنیاد شده از 6 آشانه و تخانه عبارت می باشد. مورد ذکر است که بنای اساسی مؤسسه دولتی کالج طبی شهر دوشنبه سال گذشته بنیاد گردیده بود و با در نظر داشت پیدا و پنهان گردیدن کرونا ویروس نوی کووید 19 در مملکت با دستور پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از طرف رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در مدت کوتاه به بیمارخانه موقتی تبدیل داده شد. انشاءات از 5 قسم عبارت بوده دارای 110 حجره معالجوی، 24 اتاق کاری برای طبیبان و دیگر حجره‌های یاری‌رسان میباشد. در بیمارخانه امکان است در یک وقت تا 500 نفر بیمار به طبابت فرا گرفته شود. در آشیانه یکم تمام دستگاه و تجهیزات ضروری از جمله دستگاه رنگینی موجود است که برای معاینه و معاینه نمودن حالت بیمار مساعد است.
шӯъбаи эҳё низ дар ошонаи якум ҷой дода шудааст. ҳамаи духторон таҷрибаи корӣ доранд. бисёри табибон устодони донишгоҳи давлати тиббӣ мебошанд ки дар беморхонаҳои шаҳри душанбе низ кор мекунанд. қаблан мо ҳамаи табибон, ҳамширони шавқат, ҳамширони хурдимонаро семинар гузарондем. табибон ва ҳамширони шавқат омодаанд ки барои беморон хизмат кунанд. ҳамчунин барои бехатарии табибон мо ратсия таъмин намудем. ҳар як мудири шуъбаро ба ратсия таъмин намудем ки бо ратсия байни якдигар гуфтушунид мекунанд. ҳамаи утоқҳои муолиҷавӣ бо таҷҳизоти зарурии муосири тиббӣ таъмин карда шудааст. шӯъбаи эҳё аз 36 кат, аз ҷумла 23 кати функсионалӣ ва 13 кати оддӣ иборат буда, бо 24 адад дастгоҳи нафаскашии сунъӣ ба брова, 12 адад дастгоҳи нафасдиҳии сунъӣ, 13 адад балғамкашаки барқӣ, 6 адад дастгоҳи таъминкунандаи нафас, 7 адад монитор, 2 адад инфузомат, 3 адад халтаи амбӯ, 2 адад лампаҳои кварсӣ ва 1 адад дефибриллятор муҷаҳҳаз аст. ҳамзамон 1 мошини сайёри рентген ва 2 мошини ёрии таъҷилӣ дар хизмати беморон мебошад. дар шароити имрӯза табибон метавонанд бо ин таҷҳизотҳои ҳодиратзамон пурра кор кунанд, яъне фаъолият кунанд ва барои бемороне ки гирифтори ковид мешаванд ҳамаҷонибат кӯмаки тиббии худро расонанд. дар шӯъбаи эҳёгарӣ 8 табиби бо ихтисоси эҳёгар, реаниматолог ва анестезиолог реаниматолог фаъолият мекунад. 42 ҳамшираи тиб ки ин дар ҳозира яъне басанда мебошад барои шӯъбаи эҳёгарӣ. ҳамаи табибоне ки имрӯз дар шӯъбаи эҳёгарӣ фаъолият мекунанд инҳо дорои тахассуси якум, дуюм ва олӣ мебошанд. бо назардошти фаъолияти шабонарӯзии табибон ошонаи шашуми иншоот ки дорои 22 утоқ мебошад барои табибон пешбинӣ шуда бо тамоми таҷҳизот ҷой ва рахти хоб таъмин мебошад. беморхона 24 соат фаъолият мекунад ва дар ин 24 соат мо 8 соат басти навбатдорӣ ташкил кардагем ва дар тӯли 24 соат 3 бахш ҳамчун 5-6 ҳамшираи тиббӣ навбатдор меистем. дар ошонаи шашум барои истироҳати мо утоқҳо ҷудо намуданд ки онҳо дорои ҳамаи шароитҳо мебошад ва мо кӯшиш мекунем ки аз ин имкониятҳо истифода бурда саҳми худро барои солимии ҷомеа гузорем. барои бехатарии наздикони беморон ва инчунин табибону дигар кормандони беморхона долонҳои сабз ва сурх муайян шудааст ва талаботи санитарию беҳдоштӣ қатъиян риоя ва назорат карда мешавад. маводи доруворӣ, либосҳои махсуси муҳофизатӣ, инчунин маҳлулҳои безараргардонӣ ва дигар лавозимоти муҳими тиббӣ дар ин беморхона ва беморхонаҳои муваққатии дигар ба миқдори зарурӣ таъмин мебошад. баъди шиносоӣ аз вазъи беморхонаи муваққатӣ дар саҳни ҳавлии коллеҷи ҷумҳуриявии тиббӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо кормандони соҳаи тандурустии шаҳри Душанбе мулоқот карданд. зимни суҳбат сарвари давлат вобаста ба вазъи ба амал омада, пешгирии паҳншавии бемории сироятӣ дар кишвар ва ба таври оҷилию сифатдор хизмат расондан ба беморон ба кормандони соҳаи тандурустӣ супоришҳои қатъӣ доданд. пас аз суханронии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сарвазири мамлакат, раиси ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемикӣ барои пешгирии интиқол ва пайдоиши сирояти нави коронавирус COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода оид ба тадбирҳои андешидаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи пешгирӣ ва мубориза бо бемории нав гузориши муфассал дода, таъкид намуданд ки тамоми беморхонаҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо маводи доруворӣ, таҷҳизоти тиббии зарурӣ, маводҳои безараргардонӣ таъмин гардида, вазъият пурра таҳти назорат қарор дорад. вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷамолиддин Абдуллозода дар ҳисоботи худ таъкид намуданд ки дар доираи дастуру супоришҳои президенти мамлакат фаъолияти духтурони минтақавӣ, дармонгоҳҳо, касалхонаҳо ва тамоми муассисаҳои соҳаи тандурустӣ тибқи реҷаи 24 соат дар як шабонарӯз фаъолият намуда, ташхис, қабул ва ҷобаҷокунии беморон зери назорати бевоситаи мутахассисон қарор дорад. бояд гуфт ки мутобиқи амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 марти соли 2020 бо мақсади амалӣ намудани чораҳои зидди эпидемикӣ ҷиҳати пешгирӣ аз паҳншавии бемории нави коронавирус дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемикӣ барои пешгирии интиқол ва пайдоиши сирояти нави коронавирус COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият менамояд.
تا امروز طبق نقشه چاره‌بینی‌های ستاد جمهوری اوید به پرزور نمودن تدبیرهای ضد اپیدمیکی در سراسر مملکت برای بی‌ضررگردانی کوچه و خیابان‌های شهر و ناحیه‌ها، تأمین بیمارخانه‌ها با مواد ضروری و به راه ماندن کارهای فهماندهی بین اهالی، جهت رعایت قاعده‌های گیگینه شخصی، کارهای مشخص عملی شده است. طبق معلومات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان، عین حال در 85 بیمارخانه جمهوری زیاده از 7500 طبیب و 25000 کارمند میانه طب سفربر شدند. بغیر از این در مؤسسه‌های کمک اولیه طبی و سانیتری جمهوری 7600 طبیب و زیاده از 24000 کارمند میانه ساحه طب با مقصد دریافت، پیشگیری و رساندن کمک اولیه به مردم خدمت می‌رسانند. برای تامین بیمارخانه‌ها با داروواری، مال‌های طبی، مواد خودمحافظتی علیه مبارزه با بیماری مذکور زیاده از 45 میلیون سامانی از حساب بودجه و دیگر تشکیلات‌ها جدا کرده شده است. بهر تامین خدمت‌رسانی با صفت به بیماران از طرف وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان، مرکز طبی ذهنی تأسیس داده شده. متخصصان وزارت، عالمان شناخته ساحه طب توسط تکنولوژی‌های معاصر طریق مستقیم به نیازمندان کمک مشورتی رسانده شدند. سردار ریاست تندرستی شهر دوشنبه خوشوقت شریفزاده حساب داده باید به بهتر نمودن خدمت رسانی به بیماران از جانب سرور دولت دستورهای مشخص گرفتند. تنها امروز با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در بیمارخانه‌های موقتی پایتخت مملکت شهر دوشنبه برای قبول بیماران مبتلای کرونا ویروس بیشتر از 3200 جای مهیا کرده شد. باید گفت که طبق دستور پیشوای ملت نه تنها در پایتخت بلکه در دیگر بیمارخانه‌ها و مرکزهای سلامتی شهر و ناحیه‌ها جایهای علاوگی خواب بیماران با شرایط لازمه طبابت مهیا شده است. در دوران صاحب استقلالی با تشبث به واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مسئله اصلاحات بخش تندرستی از جمله ساختمان بیمارخانه‌های با تکنولوژی زمانوی طبی مجهز، تیار کردن کادرهای بلند اختصاصی ساحه و بهتر کردن صفت خدمت‌رسانی طبی به اهالی تدبیرهای مشخص عملی کرده شد. در این مدت ده‌ها انشاءات طبی بنیاد و اکثر بناهای بیمارخانه‌ها از تعمیر اساسی برآورده شد. امروزها در پیروی از تشبث‌های بشردوستانه پیشوای ملت، وزارت و اداره‌ها، شخصان سخاوتمند به مرکزهای سلامتی شهر و ناحیه‌ها مواد داروواری و خوراکواری، تجهیزات طبی و محلول‌های آنتیسپتیکی دسترس می‌نمایند. رفت چاره‌بینی‌های پیشگیری پنه‌شوی بیماری و طبابت اهالی تحت نظارت شخصی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان قرار دارد و سرور دولت همروزه به رئیسان ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌های مملکت جهت پرزور کردن کارهای تأمین طبابتخانه‌ها با مواد لازمه طبی، داروواری و خوراک، بلند برداشتن سطح و صفت خدمت‌رسانی به بیماران، تأمین شرایط مساعد برای معالجه گرفتاران این بیماری و تقویت بخشیدن تدبیرهای سانیتری و گیگینی میان اهالی دستور و سفارش‌های مشخص می‌دهند.